Mill-ewwel mumenti f'Tirana, il-messaġġ kien ċar li din ma kienx sempliċement żjara diplomatika, imma mument ta' riflessjoni u direzzjoni għal ġejjieni tal-Ewropa. Il-Kummissarju Ewropew Micallef iltaqa' mal-Ministru Bendi Gunxja u mal-Ministru għaż-żgħażagħ u t-tfal Bora Mużaqi, fejn enfasizza l-ħtieġa li l-Ewropa tibqa' tpoġġi liż-żgħażagħ u l-ġenerazzjonijiet futuri fiċ-ċentru tal-politika tagħha. Waqt iċ-ċerimonja tal-għeluq tal-Kulleġġ tal-Ewropa f'Tirana, il-Kummissarju indirizza lill-klassi tal-2025. Intergenerational fairness is not a niche concern. Intergenerational fairness must be at the heart of all our policies, from housing to financial policies and climate action. Matul iż-żjara tiegħu, il-Kummissarju żar ukoll proġetti mmexxija miż-żgħażagħ finanzjati mill-Unjoni Ewropea, inkluż il-Youth Guarantee u programmi ta' taħriġ vokazzjonali fejn iltaqa' ma' diversi żgħażagħ Albaniżi li diġà qegħdin jibbenefikaw minnhom. Young people, students and graduates are the best ambassadors for your future. And I will continue to count on your input. Micallef tkellem ukoll dwar il-konflitti li qed jolqtu fil-laħam il-ħaj lid-dinja. It is our responsibility not to remain silent, but to raise our voices when facing injustice. To be the voice of those who are voiceless, of the youth, civilians, children in Ukraine and other places affected by conflict. F'mument personali, Micallef semma l-esperjenza tiegħu bħala żagħżugħ f'Malta. And Malta's accession to the European Union was a life-changing experience for me, but also for many Maltese citizens. And today I can safely say that Malta's membership of the European Union is a success story. Today in Malta, 2/3 of the population are optimistic about the European Union's future. And in no other European Union member state are young people as optimistic about the future of Europe as in Malta. This fills me with great pride as a Maltese and as a European. Il-ġurnata ntemmet b'enfasi fuq il-wirt kulturali tal-Albanija. Fil-Kino Studio l-Arkivi Nazzjonali tal-Films, Micallef inawgura r-restawr tal-faċċata u trasferiment ta' tamiri ġdid, parti mill-programm EU for Culture.